paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Siyak da ito'y Apo Manulaw. Si kamot gayam, Kapitan Enteng. Sumra ka. Agyaman nak Apo Manulo. Ang tagayam tarakan mo alyon Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan. Nasuruan da itatarakan ko. Kasta? Leon. Agtal na ka dita. Di mo dardaro pa ni Kapitan Enteng. Naguli mag-agpay so ti aso. Ay, estelyon mo, Apo Manulo. Kung nagtumot kan ka, nasuruan, dahil taatarakan ko. Grabe mo tanday dyan nga Apo Manulo. Day, paimot nga Apo Manulaw, ti awag mo king kwana, pare. Isok ti kayat na. Di na kayat no awagak iti Don Manulo. Nagkunaam ngay, grabe, pare. Wen ata ti aso na iti balayda, liyon mat gayam. Sa ko amawatan na, pare. Dakil alyon ti agbabantay iti balayda ko na. Anya. Bili ba ka ni Apo Manulaw, ta sinuruan na gayam ti liyon na. Wen, tungpalan na ti baga ni Apo Manulo. Iso na jay, dinak inan ano ti liyon adakal. Kastaya. Napan ka manen iti balay ti pagayam mo, abak nang? Gusto ka ba nang? Anya ayati mapan mo kitkitaan, ijay. Magustuak nga ron ti tarakan na alyon. Anya? Kita man. Dahito ada picture mi iti liyon. Wen ngagpayso. Dakkel alyon ti kaduam iti ladawan. Nagamon tupay. Kay kayat mo matayin? Nakaayat nga ron. Ada ko malyon ko. Agkarasubli mat ni Uncle mo ngayon teng ditayan da Apo Manulaw. Magustuhan na ngamin nga kay ayam ti Leon ijay. Anya? Un kagawad. Nangalaan mat ngay ni Apo Manulo iti Leon. Ngay kat ginatang da siguro idi basit pay Sada pinadakkail. Kasta siguro Pinapudno na. Kaya't mat niyang kalinting tagtarakan ni Tilyawn. Saan ka di adelikado Tilyawn? Oy, delikado Iso ang masapul ang masuruan. Dakkel nga rod apagkwartaan da ita, ano bilang? Kasano ko mahama apagkwartaan dati dakkel alyon, Mike? Talaga nga awan amom ba daong? Nagsao ka pa ilang, Mike, iti madikanyak. No irwar da Manulo ti dakkel alyon da. Sigurado, adda manen ag selfie iti sangot ti Leon. Kalpasan na, agbayad da ken Apo Manulaw. Wine, nawata ka, tiket mo sa wine. Adda manen abumak nang ni Apo Manulo no kasta. Kapanan niya wang kail. Inak man dita balay ti gayam ko abak na. Mabalin ka diti sumurot ka da kaya wang kail. Una! Kaya't kumita makita jay dakil alyon ni Apo Manulaw. Urasyak nga ron. Mailiwak ang makakita iti liyon dakil. Kaya't ko ti agsilpi akadwak ti dakil alyaw ng kail. Mabalin. Apay kidin asaan. Kano nagamo day jay alyaw. Mapantangaro din ang kail. Sige, Kapitan Enteng. Kuarog, ag-selfie kayo latta no kayat yo. Agyaman kami Apo Manulaw. Mabalinyo apagpunganan ti Leon, kabayatan ti panag-selfie yo. Talaga? Wen, Kuarog. Naamo dayta akasla aso. Mayat ano kasta Apo Manulaw? Ipadas ko man. Sige. Mabit lang takasaritak ti Leon. Iti kasta, saan na kayo nga an-anwan kini Kuarog? Wow! Sige, Apo Manulaw. Kita da ito'y marikwana.
Tian niya, marituyag. Adda post ni Kapitan iti Facebook na. Nakapungan iti liyaon. Ay, kita hakman. Mm. Ni, ayun. Ay, manumatan ti kasta, maray. Wan nga raw maray. Saan nga ta nga edited day ta? Panagkunak ket saan. Talaga apudpud no day tawi. Nagturad matan ni Kapitan. Ha? Uray ni Kwaraw? Adamit pus na akasta marikwanang. Anya? Day takit din agsil-silpe akadwayo tilyon ti amuyo, inteng. Katuwaan lang nga rod. Kasanon, nudangran na kayo ti dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, adayo ang mapasamak. Nasurwan nga rod day jay. Alyon. Ay, awan lat di yu aramidan. Kaya't ko lang mat nga dakabarbaraw nga ipos ko iti Facebook. Amin lakit din ang makita yaw, picturean yaw, saka ito i-post iti Facebook. Ano pa? Kakaiso na, naabutan tayo ti kastoy high-tech. Tiwiyo pa yan, tikas laag tutubo iti kastang aramidan yaw. Ay, ke sumunod sa uso sus, nagmayat tupay. Adda kamot manen, Kapitan Enteng. Mabalin pagngangaam ti Leon mo, Apo Manulaw. Anya? Sa ko ipastrak ti ulok basit, tapno picturean nak ni Kwarong. Nagkurni kamaten, Kapitan Enteng. Mabalin ko ta aramidak man a profile ka. Sige, Kapitan Enteng. No iso ti kayat mo. Ay, agyaman na ka. Mabidla nga, kasaritak ti Leon ko, kat pagngangaag. Sige man, pagngangaan niyo ti Leon niyo. Leon, agnganga ka. Nganga. Antaytan, nakangangan ti Leon ko, Kapitan Enteng. Kurang, umay ka ta picturean na. Nagbilang iti taluang kail. May isa, dua, talaw. Ay, insak multilyon ti ulo ni Uncle Inteng. Ay, Apo Manulaw, tulong! Apay ko, Aro. Ay, kita niyo, awanan ti ulo ni Uncle. Insak multilyon. At dita, na-injeksyonan na niti pampaturog ti Leon, Kwarog. Ay, agyaman na ka, Apo Manulaw. Umanganges pa ilang ni Kapitan Enteng. Ipantay ti ospital. Ay, sige, Apo Manulaw. Diyan kaya tamatay ni Uncle Kao. Sige, ilugan ta niti lugan ko, tay pantay di ospital ni Uncle mo. Naimbag ta nakapuot kan, Inteng. Sa dino ti ayan ko. Adda ka diti ospital. Anyat napasamak. Insak mul kano jay dakkel alyon ti ulom. Aging ga anapukaw mo ti puot mo. Ay, kinagat gaya man tilyon ti ulo ni Parinteng. Kasta ka nung araw. Ay, basol na mo ilang Di pa'y lang amin napnek idi pinunganan na tilyawn. Uwin nga raw. Gapo siguro at naanos jelyawn kat imabuso damot taon. Nasayat mo tapno dagunggunan ni Parinteng. Anya? Lakayaanan da ita ag silpi-silpi muna nga aramiday. Dayta katirigat na numaminsan tinaadik iti selfie-selfie tapakaisagmakan maggaya. Pudno da ita. Damok dita na nagiti deras. Gapulang iti panagsilsilpi na. Kumusta ni Kapitan Enteng? Mayaten, nakapuuten. Nasaya at no kasta. Ay na, pasensya ka ni tinapasama ka? Di kay agdanag, Apo Manulo. Ay, adamot basol ni Inteng. Taiso tinagdisnudo anapan iti balayo.
Gapo iti leon. Lupay kasta, tumulong nga kiti amin na magastos diti ospital. Ay, agyaman akno kasta, Apo Manolo. Awanan yaman na, Kapitana. Nakaruar ka din ni Kapitan iti ospital, Kwarog. Wan kagawad. At daitan iti balay da agpapaimbag. Nagasat ni Uncle mo taam mo ni Apo Manolo ti inararamid na. Ay, rumbang lang Tatarakan na mo't jayliyaon. Tano saan ay na? Amangan no naawanan gasat ni Uncle Mau. Ay, unharap kagawad. Dandanin ni Uncle Kao. Iso nga inton maminsan, agan-anad kayaw. Uray na anos, kan nasuruan jelyon, ay, ayop tulat taday jay. No abuswan yaw, ay, delikadaw. Ingkawar yung matanday tatarakan nyo alyaon, Apo Manulaw. Wen, napanunot ko nga isurrender ko lang ang kadagiti mangimatmaton iti animal welfare, Kwarog. Kasta ka day? Idi pa'y kumanga inaramid ko dayta. Tada mangibagbaga kanya ang jaking kaskaso. Ay, nasaya at matlang no isurrender yaw, Apo Manulaw. Wen, Kwarog. Nadidigra ak itinapasama kini Uncle mo. Ay, permitidahan ko iday. Kunak numatayin ni Uncle Inteng. Manipo dita. Jakon kaya tagtarakan itilyon. Aso ken pusa laengen titarak na. Lugan kaday dagiti mangimatmaton iti animal welfare dayjay. Wen maray, napandain nala ti dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, nasayaat mo, no insurrender na. Nakabubuteng mga minday di alyon ataraken da. Ay, awanan at itarakandal yun. No sana kasjay tinapasama, mabalin adida in surrender. Nasaysaya at matlaang no aso titaraknanda nga agbantay iti balayda. Saan alyon? Isu nga awan apulos ti bisita mapmapan ijay balayda. Gaputa mabuteng da. Dalaeng kapitan ken Kwarog tinapan. Awanan titarakan ko alyon. Insurrender kon, Kapitan Enteng. Pasensya ka kuman itinapasamak. Adayo ko mga insurrender mo. Titarakan mo no saan agapo kanyak, Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan Enteng. Idi ko mapay arumbang nga insurrender ko. Ang naitantan laeng. Apo Manulaw. Agpaimbag ka taipatpatag ka apagayam ko. Agyaman ak Apo Manulaw. Intun umimbag ka, welcome kayo lata ije balay ko. Thank you, Apo Manulaw. Enteng, bumangon ka dita nagidam. Tagdalos ka. Makapakintot ka. Nakarugrugitan ti datar. Ngam awan pa'y kunam nga agdalos ka maut. Ay anamot dun. Idi agsaksakitak. Naanos ka nalamuyot ti panagsasaom. Itakas kalatigri anaungan. Naimbagan dagiti sugat iti ulom. Mabalin mon ti agtrabaho. Saan aday talatan cellphone mo ti in-into naram? Nasakit ti ulo ka kinagatilyon. No. Isuan na alumanay kumalata ti panagsaom. Kasano ajak makaungat? Kat day tamot tan cellphone mo ti sang kaigam mo nga agid iddalatan. Agsilsilpi ak nga ron. Di ka pala nadidigra itinapasamak ka, Inteng? Na. Ay, agbaliw kan! Saan aday tamapan agsilpi-silpi ti aramidam? Wen, idulin ko ti cellphone ko. Tagdalos ka naglampaswak. Kunak no makalusutak sa gayam. Ay na, Kapitan Enteng. Delikado nga minter aramiden yung apanag-selfie iti alanganin a sitwasyon. Nagasat ka, ta si bibiyag ka pa'y. Inton maminsan,
Agan-anad ka tapno iwas disgrasya. Ako na da. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.